yuko celeb we pekela ki control ya okele wathiko yoshagu wana mundu su ndembesa pingine tamile ko okuweto kwenda yine obandi azaleta Mr President DJ no mano okukwazio onaguo bana we to Mr President wo bweje ya kwen ko no isito ba kita kwenda no mundu kitino mbili kesi ngi Mombasa ngi online ngi muingo ngi I love you ngi hivi sino ko kandi bandi jikala okay ba ke bobe sai dai ko kubita wa mandikana nando ingi munobi lakini upande wa maisha lamba kawaida mutaro lo ibo token no token tondo ndangi manenga wa token ono mundu no kuma kwa account kuiwa nguru no kuma ho kwa serikali national ho kuiwa ndakitalo ndo kuiwa no the same pesa tie ibe kinu kidena munobi lakini ningo ndiko ya kwisa kwethia nita we control nikindu kingi nitondo wa muka kwacha ukazio mundu zine amwele kwikia nenda kia kasati kebo kwa kobi lakini mbebo ikwe sio kabuno mbega no tekana opususu no kana njingo sio sio kabuno mba wiki jacket akopune jaye ku control sio kabuno mba wose jacket wiki rusi kana ninyi nitawaambe bona ninyi nitawali yuko ni mukwate mpaka mwendo wa sahabu nze yungwe sebe tanga kiwanza kujibu mbebo hiyo control yulo na wama selebo ingi monobyo mekala wa mu ne Nguma hiyo na kwa for example ngine kemba no manoma nini ndo panga kisaki nina pango muzu hekani nilika kisaki ni yeita kibara kana ndike kwa njenga ani like kana ni kwa kayava zibu wenda nundu wa kwezo wakidu chamba ile wambete kumamika soko bidi yuti iwe soko bidi umanda security no manani no nivi no na ilo manani ni onyoka lakini soko kubidi nundu wakawila soko bidi ulazi kila kina mbagu andiko ya mbepo wa umalo kwa wikita sati lakini mbepo za kwa sio kenjageti hisa ni mbidi ni solika ngusu ni the security nikenda wede nali kene kwa mana mashambi jalangu wena niki pe mashambi jalama magwezi bendo kukaidi ngezi tu peke yake kadi imagine ngezi tu peke yake lakini onajuma katika mashambi jazu pe unge ukwasi umwina mbesa mbingi ngusu ndutembea utena ngilika libo dhana usu pata waga mino kwa tulabano okite kukulia ndo keke ndo kingi pe unge wethea saa ingi nwesi wepo kamukufu kuwike tembe nika soa wikite kamukufu kou aye kou no mandeza ya mukufu we less than 10,000 kana 20,000 assuming amano kamukufu nikito kalaka kwa ito tito ngoko mene nduka niteko lakini munduzu mentality ya ndu created hero nyepu epanga munduzu ane kwethekera mukufu kwa wila ngotukale mindo heswadi nina akafunga chuma ke saizu wikite ndiye makwetha no ilazi amurukome yani upangilo pa zelu lakini no bahemba iliu yani upangilo bulu so kesa kwetha no spend no muirie security issue nikenda wethe mundu kinyi mundu kwenda okubena mundu sio kwenda kukulia ndaisa kwendene na basi okulia nulu mbokite hena intention nduku ningi security tio then embaye ndo okubena simu hizi security tio then puno no wele okwa lakini no mwidi kusandikwe na sakana zibweza kwethia tikiti tembo ti control nikindu kingi tili ajali yona kekane nyina no kawaida nailo kuno kiuna tu iwo kiuna lakini isa ndio we pe mundu webue una plan intention soti ando on the women and Nguma isio ndoka banga munduzu hai munduzu ekala Maisha nangi no sometimes ito for example nye tikundu sasio ndoka enda ako kwena no kundu kula kwena siave sangi mwenda okole ti no ndo uko no ngaba na kana kembe iwe to ngaba no expose your MP we ombeza oke kata kabanga kaende chadini banaka kaka wingu konye keleke amba mukanda nikatumia ngunji uthi abuni wapata ndikiwa nungu wako una expose ingaba na kana wa expose MP muyumbe wagu wairi kana muyumbe wa area fulani yuse ya buno baka wese kweli na wewe kana ukitete kwimba we control Maisha mago yano ida ni ma control tuwe ti kwenda kwa wa ile kala Maisha zu